Yes, reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene datkundwa n'Imana uri wese Imana ikumpera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya mu bice bitandukanye. Ni amakuru menshi tugiye kugarukaho muri iki gitondo cyo kuri iyi tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Hongeye kumvikana amakuru asa n'atari meza cyane ku ruhande rw'ingabo za FARDC, aho bivugwa ko M23 ngo yaba yongeye gufata kandi gace, ariko aka kanya tuvugana turagira ngo duhamagare mugenzi wacu ku murongo wa telefone abinyomoze cyangwa se wenda avuge mu by'ukuri ibikomeje kuvugwa cyane cyane kuri uru rugamba, ho ingabo za FARDC byavuga ko yambuwe agace ka Mwenga. Ni nyuma y'iminsi byavuga ko aka gace kigaruriwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, ndetse ngo aka gace FARDC yongera kukigarura buke bwaho. Muri aka kanya rero ngo hongeye kugaragara imirwano, biza kuvugwa ko ngo ingabo z'umutwe wa M23 zazongeye kukigarurira. Byatumye ntatinda mu makona mpamagara mugenzi wanjye ku murongo wa telefone kugira ngo aduhe ukuri. Ese Mwenga iri kugenzurwa n'ingabo z'u Burundi FARDC ndetse na Wazalendo cyangwa harimo umutwe wa M23? Kuko ibyo bihuha turagira ngo tubice cyangwa se tugaragaze ukuri kwimbitse kuri ibi biri kubera mu gace ka Mwenga mbere ko twerekeza no mu bindi bice. Bwana munyamakuru, aka kanya twavuga ko Mwenga iri kugenzurwa nande? Yego, urakoze cyane bwana munyamakuru, kuko muri aka kanya niho ndi hari kubera imirwano muri Mwenga bwana munyamakuru. Muri aka kanya ingabo za leta nizo ziri kwagenzura, ngira ngo ku mugoroba washize niho hagaragaye imirwano simusiga. Imirwano n'ubundi yashyize ku iherezo izi ngabo za M23, ngira ngo guhera ku ejo ku isaha ya 2 z'amanywa ingabo za M23 zari zamaze gufata kano gace ka Mwenga, ndetse zinavuga ko zitari buze kurekura kano gace, ngo bagiye gutangira kugenda bisubiza uduce tugiye dutandukanye. Ariko muri kano kanya ubu ngubu tuvugana imirwano yatangiye saa 11 za mu gitondo, zashyize n'ubundi ingabo za M23 zigiye mu bice bigiye bitandukanye ziba muri Mwenga. Ubu ngubu muri aka kanya ingabo za leta zongeye kwisubiza kano gace, ndetse n'abaturage benshi batuye muri tuno duce ingabo za leta zaje kuganiriza, cyane cyane ngira ngo haciye isaha zivuze ko kano gace kamaze kujya ku gace bagenzura. Ngira ngo murabizi neza ko bakomeje kugenda barwanira ishyaka abaturage ndetse n'ibindi bikorwa remezo. Ngira ngo ubu ngubu muri aka kanya imirwano bwana munyamakuru yakomeje muri Mwenga. Ingabo za M23 ndimo ndazibona zikomeje guhunga urugamba, ndetse n'ikigo bari bakambitsemo muri aka kanya harimo ingabo z'u Burundi. Ngira ngo rero ingabo z'u Burundi zongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Mwenga, ari nabyo byabafashije rero bwana munyamakuru kuba bakomeje kugenda bafata uduce tugiye dutandukanye. Tukaba turi mu duce bari kugenzura. Rero ingabo za M23 ziri kurwana uko zishoboye, ariko bakomeje kugenda batakariza ubuzima, kuko muri aka kanya imirambo ni myinshi mu misozi ndetse no mu bibaya ndetse no mu mihanda y'ingabo za M23. Bwana munyamakuru, wongeye kuba hapfira n'undi mujenerali ku ruhande rwa M23. Urumva ko n'ubundi n'urugamba rukomeje kugenda rubashyira habi, kuko ubu ngubu tuvugana ingabo za leta zikomeje ibikorwa byo kuba zakwigarura uduce tugiye dutandukanye two muri Mwenga. Ingabo za M23 zo zikomeje kugenda zivamo. Ngira ngo hongeye kugaragara bwana munyamakuru ingabo z'u Burundi, za Tanzania ndetse n'abacancuru. Urumva ko rero n'ubundi imirwano iri kuba muri aka kanya. Ndi kubona bwana munyamakuru ingabo za M23 ziri kwiruka cyane n'amaguru, kuko muri aka kanya zikomeje kugabwaho ibitero simusiga n'ingabo za leta. Binashyiraho bwana munyamakuru ko n'ubundi zino ngabo runo rugamba muri Mwenga zikomeje kugenda zihatakaza, ndetse n'ingabo za FARDC zongeye kuba zigaragaza drone ndetse n'ibitwaro kirimbuzi zikomeje kugenda bigana muri ako gace.
Yego, hari update ziramutse zivuga ngo amasasu ni menshi bari kurasana mu buryo bukomeye mu mujyi wa Goma, naho hongeye kumvikana ibitero bikomeye. FARDC ngo irashaka kwigara umujyi wa Goma kubi n'ibyiza. Ibi ndagira ngo ugire icyo ubivugaho, dore ko bivugwa ko n'abandi basirikare bakomeye ku ruhande rwa M23 bahitanwe. Ndagira ngo mu by'ukuri uca amazimwe aka kanya mu mujyi wa Goma ibitero by'imbunda nini ndetse n'intoya bya biri kumvikana nk'uko amakuru dusoma ku binyamakuru bikomeye bikomeje kuvuga. yego bwana munyamakuru, ngira ngo mu mujyi wa Goma naho buri umwe wese akeneye kumenya ibiri kuhabera, kuko ibintu biri kubera mu mujyi wa Goma bwana munyamakuru ni ibintu bidasanzwe, ndetse benshi banavuga bati n'ubundi ryavuzwe riratashye, kuko ingabo za M23 murabizi neza ko uyu mujyi wa Goma ari umujyi zifata nk'aho ufite byinshi uvuze ku ruhande rwa M23, kuko murabizi neza ko ivuga ko leta y'u Rwanda ibafasha, ikaba rero inkunga yayo cyane cyane iyicisha hano mu mujyi wa Goma. Ibi rero n'ubundi Felix Antoine Tshisekedi yaje gutangaza ko agomba kuzibira icyuho izi ngabo za M23 ndetse kuyica imizi ari uguhagarika gufashwa n'u Rwanda, dore ko bwana munyamakuru yatangaje ko uyu mujyi wa Goma ari uvuze byinshi ku ruhande rwa M23. Rero uyu mujyi tuvugana bwana munyamakuru aka kanya, uyu mujyi turi kuvugana harimo imirwano yazindutse saa 9 za mu gitondo, ingabo za Ozarendo zifatanyije na FARDC ndetse n'abacancuro bakomeje akazi katoroshye, kuko ubu ngubu tuvugana ikibuga cy'indege cy'umujyi wa Goma, ngira ngo murabizi neza ko ingabo za M23 arizo zahagenzuraga. ubu ngubu ari kugaragara abacancuro ndetse n'ingabo za Ozarendo zamaze kuzenguruka kino kigo. Urumva ko n'ubundi M23 mu mujyi wa Goma byongeye kuyikomerana, kuko muri aka kanya bamaze kwigarura uduce twinshi two mu mujyi wa Goma. Imirwano rero yazindutse n'ubundi igaragaza ko ingabo za M23 zikomeje gutsindwa runo rugamba, kuko bakomeje kuzikubita inshuro cyane cyane mu birindiro bari bafite hafi y'umujyi wa Goma, ndetse bamaze kuhakurwa hanafatwa mpira abasirikare bagera muri 62 bamaze gufatwa, abandi bakomeje kugenda bahunga urugamba. Ngira ngo niho hongeye kugaragara bwana munyamakuru intwaro zigiye zitandukanye zagiye zifatirwa ku rugamba, harimo imbunda nini ndetse n'intoya ndetse n'ibifaru byakomeje kwakwa ingabo za M23 hafi y'ikibuga cy'indege cya mpuzamahanga ya Goma. Urumva ko rero kino kibuga cy'indege cyo kimaze kuba kigaragaraho imirwano simusiga, ngira ngo n'abaturage baturiye bakomeje kugenda bahunga, ndetse bakomeje kwerekeza ku mupaka wa Rubavu. Ngira ngo murabizi neza ko bwana munyamakuru n'ubundi abaturage bicara babize neza mu duce ingabo za M23 zigenzura ku isaha n'isaha, n'ubundi ibitero bihagabwa, kandi koko bimaze kuba nk'ihame. Ngira ngo uduce twose dukomeje kugenda tugaragaramo imirwano bwana munyamakuru. Yego, hari ibivugwa ko ibitero byahitanye General Sultan Makenga n'abasirikare be bakomeje kugwa muri ibi bitero. Mu by'ukuri General Sultan Makenga yaba yabaye victime y'ibi bitero bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye byo muri iki gitondo mu mujyi wa Goma, dore ko bivugwa ko agace ka Virunga aka kanya tuvugana kamaze gufatwa n'ingabo za leta. Icyo cyaba ari igisubizo gikomeye ingabo za M23 zaba zihuye nacyo, igisubizo cya leta n'ubundi, dore ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yari yabitangaje ati twebwe tugiye kwigarurira ibice byose, duha isomo rikomeye inyeshyamba z'umutwe wa M23. Aka kanya twavuga ko byaba byabaye impamo General Sultan Makenga nyuma yo gufasha abandi basirikare bakomeye yabahuye n'uruva gusenya, akaba atakaje ibindi bice bitandukanye by'ingenzi birimo Virunga yegereye mu mujyi wa Goma. Mu nkengero z'uyu mujyi bivugwa ko mu birometero 30 ugana mu mujyi wa Goma General Sultan Makenga ibitero byahitanye abasirikare be. Ibi byo turabifata gute? Ese mu by'ukuri hamaze gupfa abasirikare bangaye ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23 cyase ku ruhande rwa leta? Yego bwana munyamakuru, nk'uko bivuze, ngira ngo Sultan Makenga wakomeje kujya habi,
kuko hari ibitero shuma byagiye bigabwa ku basirikare mu hafi y'umujyi wa Goma, ndetse byanasize haguyemo abasirikare benshi bwana munyamakuru, benshi bakomeje no kugenda mu bikaro bavuga ko nawe yabaguye muri ibi bitero, kuko yongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba bwana munyamakuru. Ariko ibitero shuma byagiye bigabwa n'ubundi byakomeje kugenda bishyira habi ingabo za M23, kuko muri aka kanya ibitero byazindutse biba saa 9 z'ijoro, n'ubundi ngira ngo mu tuvidewo nagiye nkoherereza hajya hagaragara guturika kudasanzwe, amazu yasenywe ndetse n'ibirindiro byo bikambitsemo bano basirikare bagiye batandukanye, harimo na General Sultani Makenga. Bose bakomeje kugenda bagana habi, ngira ngo nagiye nkohereza amavidewo agiye atandukanye. Nta binyamakuru n'iki na kimwe kitagiye kibikoraho, cyane cyane n'ibyagiye bigaragaza uruhande rw'izi ntare zasarangwa. Ariko ngira ngo muri aka kanya ingabo za M23 uruhare rwazo muri ino mirwano zakomeje kugenda batsindwa runo rugamba. Ari nayo mpamvu bwana munyamakuru hafi y'umujyi wa Goma habaye ibitero simusiga by'indege za drone, ndetse n'imirwano na n'ubu ngubu igikomeje. Urumva ko n'ubundi bwana munyamakuru abasirikare bakomeje gupfa ari benshi ku ruhande rwa M23, kuko ari kubarurwa abasirikare bagera muri 200 bamaze kugwa ku rugamba uhereye ku mugoroba mu ijoro ryashize. Umva ko ari abasirikare benshi ku ruhande rwa M23, nyuma y'uko rero bwana munyamakuru n'undi yungutse izindi ngabo nshya. Akari muri aka kanya imirwano iri kubahuza, ngira ngo ingabo za M23 zikomeje gutsindwa. Ngira ngo n'abaturage benshi bari mu duce izi ngabo zigenzura, yaba muri Bibogobogo ndetse no mu duce twa Sake, Mushaki ndetse n'ahandi, imirwano yahazindukiye, ndetse n'abaturage bakomeje kugenda babura ubuzima. Bwana munyamakuru ngiye kugaragara ikigereranyo kinini cy'abaturage bakomeje kugwa kuri runo rugamba, cyane cyane muri Bibogobogo ndetse na Mushaki. Ahangaha imirwano yazindutse bwana munyamakuru yatangaza ko abaturage bagera muri 340 bamaze kuhaburira ubuzima mu mirwano yabaye muri iki gitondo gusa. Urumva ko rero bwana munyamakuru abaturage bakomeje gupfa, kuko bari gutabaza bavuga bati n'ubundi imbunda nini ndetse n'intoya biri gukoreshwa biri kubagiraho ingaruka. Ngira ngo bwana munyamakuru si ibyo gusa, kuko muri Mushaki abaturage bongeye gutakamba bavuga ko ingabo za Twirwano zongeye kubagabaho ibitero, ndetse zikaba zishe abaturage bagera muri 12, zibaziza ko banze gusahurwa byoroshye bwana munyamakuru, kuko izi ngabo za Twirwano zongeye kugaragaza gusahura no gutwika inzu z'abaturage. Ngira ngo ibi ni ibikorwa by'urugomo n'undi bikomeza kugenda bigaragara mu duce ingabo za M23 ziri kugenda zitsindwa, ndetse zifatanyije na Twirwanaho. Uduce bari kuvamo bari gusiga batwikiye abaturage, cyane cyane batavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, katuvuge gutyo. Bari gusiga rero bakoze ibikorwa by'urugomo. Ngira ngo ibi ngibi n'ubundi abaturage bakomeje kugenda bavuga ko mu gihe ingabo za leta zigifite akazi gakomeye ko kuba zakura zino ngabo za Twirwanaho mu duce tugiye dutandukanye, kuko harimo kuba ubusahuzi, ndetse ngira ngo bwana munyamakuru ibintu bikomeje kugenda biba bibi, cyane cyane mu duce dutuwe n'abaturage cyane, yaba muri Bibogobogo yaba muri Mushaki. Aho hose rero amakuru ari bwana munyamakuru nuko abaturage bakomeje gutakamba, ndetse ingabo za leta ziri gutabazurizwa ngo zibe zaganayo, cyane cyane zitabara bano abaturage bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye, bahohoterwa. kuko ngubu tuvugana ingabo za M23 ziri kugenda zikora ibikorwa by'urugomo mu duce ziri kuvamo, ndetse habayeho n'ibintu byo kugenda bashimuta abana batujuje imyaka y'ubukure, kuba babashyira mu gisirikare. Ibyo nabyo ni ibibazo biri kumvikana mu duce twa Mushaki. Urumva ko rero kuva imirwano yatangira muri Mushaki, ngira ngo haciye iminsi 3 yarafashe indi ntera. Muri iyo minsi rero bwana munyamakuru muri aka kanya ingabo za M23 zikomeje kubangamira abaturage bakomeje guhunga bava muri Mushaki. Ntago biri kugenda neza nk'uko abaturage babyifuza, kuko bakomeje kuhabura ubuzima, ubusahuzi, ndetse no kuba bicaye badatekanye. Isa n'isaha imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ngira ngo abaturage twagiye tuganira bwana munyamakuru bavugaga ko mu busanzwe izi ngabo za M23 zitagoranye, zidashize imbaraga nk'uko zikomeje kugenda
zigaragaza gushaka gukomeza imirwano kandi mu by'ukuri urugamba rwaramaze kubona nyirarwo, kuko ingabo za leta zikomeje kugenda zigarura uduce twinshi murabizi. Rero abaturage benshi bifuza ko ingabo za M23 zamanika amaboko ndetse amahoro n'umutekano bikagaruka, kuko biri gushyira abaturage mu duce turi kugenda twibandwamo n'imirwano. ngira ngo ingaruka murazizi ko zikomeje kugenda ziyongera umunsi ku munsi, yaba mu nkengero z'umujyi wa Uvira. ngira ngo murabizi neza ko indwara z'ibyorezo zatangiye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba amazi atangiye guhomanwa n'ibisasu by'umurengera biri kugenda bigwa mu migezi igiye itandukanye. ngira ngo abaturage rero bari mu buzima bubi, baratabaza rero imiryango mpuzamahanga ko yagira icyo ikora uyu mutwe wa M23 ukava mu duce, kuko n'ubu tuvugana bwana munyamakuru igisasu giturikiye imbere yanjye. Bana munyamakuru, ibintu ntabwo byoroshye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ngira ngo ahantu hose mu duce twose ibisasu bikomeje kugenda bigwa mu duce tugiye dutandukanye, kandi bwana munyamakuru utu duce twose turi kugenda tuberamo imirwano biri kugenda bisatira mu ngo zituwe n'abaturage, atuye abaturage benshi, kuko ingabo za M23 zikomeje guhungira mu ngo zituwe cyane habare abanyamurenge. bwana munyamakuru mva ko rero n'ubundi bikomeje kugenda bihindura isura. Yego, bivuze ko cyari kiguhitanyisha igisasu kikubise imbere yawe? Yego bwana munyamakuru, ngira ngo nta metero 15 kihaturikiye naho ndi. urumva ko rero ahantu ndi hari n'abaturage benshi bakomeje kugenda bahunga runo rugamba. urumva ko rero n'ubundi iki gisasu n'amahirwe y'Imana tugeze bwana munyamakuru, ibisasu byo bikomeje kuhagwa ari byinshi. ngira ngo ibintu bikomeje kugenda biba bibi. ngira ngo bwana munyamakuru, abaturage nabo bakomeje kugenda bahunga cyane bava muri tuno duce, kuko uduce twari turimo abaturage none ari nagiye ari guhungira abaturage bakomeje guhunga runo rugamba. ngira ngo rero bwana munyamakuru, imbunda nini ndetse n'intoya byo bikumvikana. ngira ngo nuko nabaye nk'uwitarura urusaku kugira ngo tubashe kubagezaho ano makuru. ngira ngo wakumva bwana munyamakuru ibiri kuhabera. ngira ngo ibintu bikomeje guhindura isura. ingabo za M23 ziri kwiruka urw'amaguru, turayitegeye ari kubera imirwano. ngira ngo bwana munyamakuru bakomeje gutsindwa no rugamba. abantu barivuga rero abantu bakagira ngo umuntu ari kubeshya. bwana munyamakuru, ibintu biri kuhabera ngira ngo video nazifashe. ngira ngo hari ingabo nyinshi za M23 bagiye fotora, zimwe zacitse amaguru, abandi bacitse amaboko. urabona ko n'ubundi bakomeje kugenda bapfira ku rugamba ari benshi, imirambo ni myinshi mu muhanda. ngira ngo nabikoherereje, ngira ngo abari bushobore bwana munyamakuru bace inbox bahereze ano mavideo cyangwa se ubereke ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nakumiro ndetse n'ingabo za M23. buri umwe wese ari kwibaza icyo zirwanira ukakibura, kuko bakomeje gutakaza abasirikare benshi, intwaro ni nyinshi. ngira ngo nagiye mbifata, ngira ngo hari n'ibifaru byagiye bitwikirwa ku rugamba bwana munyamakuru, nabyo nabikoherereje. ngira ngo ni ibintu bitoroshye rero biri kubera no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. imirwano yafashe indi ntera, hongeye no kugaragara bwana munyamakuru abacancuro. ngira ngo buri umwe wese akeneye kumenya abacancuro agace bagezemo. ngira ngo hano ku kibuga cy'imirwano rero bakaba bari bwana munyamakuru. Yego, n'ubundi ni update nyinshi zitandukanye zagendaga zigaruka, byose tugenda tubigaruka muri update zikurikira, aho turaza kugaruka ku bagore b'abanyamurenge batangiye gusaba imiryango mpuzamahanga kubarenganura, cyane muri iyi mirwano iri kubera ku butaka bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. bereka isi ko ngo bari gukora imyigaragambyo, bari kuyikora muri Kenya. nabyo turagenda tubigaruka. tuza no kugaruka kuri FCM23 yashyikirije abakorosiye b'abasirikare ba FARDC yafatiye ku rugamba. ni nyuma y'uko yumvishe ko FARDC igiye gukora operasiyo yo kubagaruza cyangwa se kubabohoza. byatumye Roma 23 ishya ubwoba mu bwoba bwinshi za kwemera gutanga abasirikare. ni igisebo kuri yo, kuko ntago M23 kera ibintu nabikoraga. ni nyuma y'uko n'ubundi muri Mikenke ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo basubije inyuma twirwaneho zifatanyije na M23 bazishubije inyuma bazishwishwiburiza. ni nyuma ko turaza no kugaruka kuri FCM23 na FARDC
bongeye kurwana nanone barwanira hafi y'umujyi wa Goma nubwo hariho agahenge, ariko ibyo ntibibuza imirwano gukomeza mu mujyi wa Goma. Ibyo ni ibitero bikomeye, ni ibitero byongeye kugaragara aho abasirikare bakomeye ku ruhande rw'uyu mutwe bongeye kugaragaza gutsindwa gukomeye. Ubwo turavuga ku ruhande rw'umutwe wa M23, bikaba intsinzi ikomeye cyane kuri ingabo za leta zamaze kuba zakambika muri uyu mujyi wa Goma. Iki ni ikimenyetso bwana munyamakuru, tugana ku musozo, kigaragaza ko umujyi wa Goma noneho hagiye kubaho icyo twakwita isibaniro rikomeye ndetse no kwisubiza agaciro ku butegetsi bwa leta. Perezida Felix Antoine Tshisekedi urabyibuka ko yejeje abaturage kuzafata uyu mujyi wa Goma, none nibyo bigiye kuba bwana munyamakuru. Twavuga ko M23 mu mujyi wa Goma kwirwanaho bisa naho bigoye. Yego bwana munyamakuru, ngira ngo mu mujyi wa Goma muri aka kanya ishusho ihari nuko hari kugaragara cyane cyane hafi y'ikibuga cy'indege n'umuriro hejuru y'ikibuga cy'indege haragaragara umwotsi, kuko ikibuga cy'indege gikomeje kugabwaho ibisasu by'umurenge. Urumva ko n'undi Felix Antoine Tshisekedi yakomeje gahunda ndetse na operasiyo yo kuba yakwigarura uduce twose tubabaza ingabo za M23. ngira ngo rero bwana munyamakuru, ibintu biri kuhabera hafi y'umujyi wa Goma, ibi bitero simusiga bikomeje kugenda bihagabwa, n'ubundi birashyira ahabi zino ngabo kuko zikomeje gukubitwa inshuro, ndetse muri aka kanya zikomeje guta intwaro nyinshi. ngira ngo intwaro bari barambuye FARDC ubwo bafataga no mujyi wa Goma, ndetse n'itwaro bagiye bafatira mu bubiko bwo ku kibuga cy'indege, bakomeje kugenda babyamburwa. muri aka kanya rero imirwano yacyakomeje, ndetse bwana munyamakuru, ngira ngo mu mujyi wa Goma ibintu byahinduye isura, abaturage bo batangiye guhunga kuko ibikorwa by'ubucuruzi muri aka kanya birafunze kubera imirwano iri kuhabera. urumva ko rero n'ubundi iyi Goma ishobora kurara ishyize ku iherezo ingabo za M23, dore ko bwana munyamakuru izi ngabo za M23 zo zamaze kwishyiraho leta yazo. ngira ngo murabizi neza ko zatangiye ibikorwa byo kuba umuntu utuye muri Kinshasa ndetse n'ahandi kugera muri uno mujyi wa Goma, ndetse no mu tundi duce ingabo za M23 zigenzura zamaze gushyiraho leta yabo. urumva ko rero ibi ngibi ni nabyo Felix Antoine Tshisekedi avuga ko bakoze ibinyuranyijwe n'amategeko, akaba rero niyo mpamvu imiryango mpuzamahanga ikomeje akazi katoroshye ko kugaba ibitero kuri uno mutwe wa M23. bikomeje rero bwana munyamakuru gushyira habi Sultan Makenga na bagenzi be. ngira ngo nyuma y'uko batakaje Ngoma, n'ubu ngubu urugamba ruracyakomeye, ndetse bakomeje gutakaza abantu benshi, ari nabyo benshi bavuga bati n'ubundi ibyo bari kurwanira no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi kubigeraho bikomeje kwanga, ndetse bakomeje kugera ku iherezo ry'ubuzima bwabo, bakomeje gupfa umunsi ku munsi. rero bakanasera bavuga bati n'ubundi bareke inzira z'imirwano, ahubwo bayoboke inzira z'ibiganiro kugira ngo barebe ko byibura agahenge kagaragaye. murabizi neza ko ingabo za M23 zarwanaga zivuga ko abanyamurenge bakomeje guhohoterwa, nyamara bwana munyamakuru, yaba abaturage tuganira ndetse n'abanyamurenge muri rusange mu duce tugiye dutandukanye, nabo urabona ko batishimiye ibikorwa biri kugenda bigerwaho bwana munyamakuru, kuko muri aka kanya ingabo za M23 zikomeje ibikorwa byo kubagirira nabi. murabizi neza ko bagiye bakora operasiyo zo kwica abanyamurenge no kubatwikira mu duce bavuyemo, cyane cyane twirwaneho. urumva ko rero bwana munyamakuru, n'ubundi abaturage bamaze kubona ibibi byaho, kandi koko bwana munyamakuru nta muntu wakwifuza kuba ahantu habi, kuko aho duce ingabo za M23 zigenzura hari kubera imirwano. ubwo ntitwabura kuvuga imisozi ya Nyiragongo ndetse n'ahandi hari kugenda hagaragara imirwano simusiga. urumva ko rero nimba imirwano yageze mu Birunga ikava Masisi, Sake ndetse na Bukavu, aho hose hari kubera imirwano simusiga, wajya muri Bibogobogo ndetse na Kisangani, aho hose ingabo za leta zahatakiye rimwe, kuko muri aka kanya tuvugana imirwano iri kubera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani, naho hakomeje kubera ibikorwa simusiga byo kurimburwa kw'ingabo za M23. urumva rero ko uduce twose dukomeje kuberamo imirwano, utibagiwe Makobora n'utundi duce umuntu agiye kugenda agarukaho. bwana munyamakuru, ni byinshi biri kubera hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. ubu ntitwabura kuvuga
abasirikare ba M23 bamaze kugwa muri ambushi muri Mushaki, aho ngaho naho hapfuye abasirikare benshi. Urumva ko rero update zo ni nyinshi. Ingabo za FARDC niyo nka zamanutse guhangana n'umutwe wa M23 bwana munyamakuru. Yego, twavuga ko ari umurongo hotera kure. Reka rero ngushimire, tuze kongera gusubira mu zindi update n'ubundi ni nyinshi turagenda tugarukaho. Ndagira ko dusoreza kuko bajya bavuga ngo karyoshye nigahora mwitama. Dusaba abantu nyaboneka sabone ni ingenzi cyane, wibuke n'akazogera kambere kugira ngo n'ubundi tuye dushyira update ibone mu bambere, ko nibyo byiza kandi bitanga ubutumwa nyine, ukaba twashyiraho inkuru ukahita ubona mu bambere, wakanze sabone ukibuka n'akazogera kambere, byose uba bikemuye. Ndagushimiye cyane bwana munyamakuru. Yego, urakoze cyane nawe bwana munyamakuru. Ngira ngo muri aka kanya n'abararika bwana munyamakuru ko ubu tuvugana ngiye kwerekeza muri Minembwe, hongeye kugaragara imirwano simusiga, ntibacikwe rero ibiri kuhabera kuko hongeye kugaragara guturika kudasanzwe cyane cyane mu bice bituwe n'abaturage. Murabizi neza ko Minembwe kimwe cya kabiri ingabo za FARDC ndetse zifatanyije n'iz'u Burundi bamaze kwibikaho uduce tugiye dutandukanye tugize Minembwe. Urumva ko rero bwana munyamakuru niho ngiye kwerekeza kuko naho hari imirwano simusiga. Ngira ngo update rero ni mu kanya, ntibacikwe kuko ibiri kuhabera buri umwe wese akeneye kubimenya bwana munyamakuru. Yego, ndagushimiye cyane. Ubwo update zacu ni minota iri imbere n'ubundi tugaruka kubikomeje kubera mu bice bya Minembwe ndetse na Mushaki n'ahandi.